Lamsagon rokno tini phunuknai je YouTube jeta Google AdSense ni pin bufru phai bakta saimia ketal YouTube rok hingke aboni bagui hingke norok estimate revenue norok khel khaidi te kaisa hingka kai yango an hinui nukuna o ano thangri thangya kunui o jaga ni dollar $10 kaka hingka kaise nongni Google AdSense ni bagui pin verification ni bagui nong apply khaimanai bobo haike khlainai abono tui tabo phunuknai aboni bagui hingke nong kurum no thangdi eba Google o thangdi aro thangini nong search khlaidi Google AdSense ni search khaidi o jaga o to be continue AdSense ni nukuna a jaga click khaidi hingke o jaga click khaiga hingka kainai di oma haike interface phaiyana hingke obo wngkha ani sakbai thangni Google AdSense o jaga ni earning bwsuk norok nugui mankha last payment bwsuk khosaka aborok bo norok nugui mankhana hingke ang last payment thangnai maso ani thangnai mas mane wngkhana tui April May rogo ang o payment no khosaka check bo khaimano bo maso khosaka tui tabuk bwsuk tong nok nugui mankha $76 tongo hingkai o jaga o Google AdSense ni bagui hingke nini address rok joto thik ma khainai do hingke animo last ang March maso payment tisao last March 2025 ni 21 tarik March o ang payment tisao ani o jaga bank account bo add norok nukhuna hingke tini o video no full details phunuknai bank account bo haike add khlai Google AdSense pin verification ni bagui address jeng bo haike thik khlai aborok tabo no phunuknai jeng puila swkang teisa haini no phunukano norok bujiya phunung tongmano humo thangano humo thangai Google AdSense no phaidi phaiga hingka kai o jaga norok ani balance nukuna $76.74 tabuk ni bortoman ni hingkai present ni ani je dollar tei last payment ni dollar oro 3 dot click khaidi view payment no thangdi thangka hingka kai jeng address thik khaina bagui hingke manage setting o thangdi manage setting o thangya kunui nini Aadhaar card eba voter ID card o je address tongo a address no jaga fill khaidi ang jemon o jaga o ani fill khai tonikha bobo haike fill khlai address o thangdi kaisa a fill khaina swkang nini bumung naigra dei o je bumung nini thikna tong ani already verified wngjak mane pin verification ang khlaijak o jaga o nini village town PS district abo redi post office ro hingke phone number rwui o jaga o omo haike redi first bracket close khlai koma haike town sidi pin code sidi ba postal code aboni yagulo hingka kai o jaga state select khaidi baksa borok rok o jaga phone number add khaio oro add ta khaidi hingke te kaisa norok te kaisa United States tax info hinui fill up khaio hingke fill up khai paidi abo belai kheno important omo fill up khai hingke tamungnai abo muitu narik di abo fill up khai hingka kai nini je Google AdSense ni je 100% ni dollar ni bisingo 30% dollar borok nai painai borok mane jeta YouTube ni je malik ne hinchhasinai founder borok nahachinai ama hai abo khlai paika hingka kai submit khaidi submit khai paika hingka kai nong nini Google AdSense pin ni bagui nong ayango $10 kaka hingkai nong ayango $10 kaka mane bolte o jaga naidi angno phunukna hainai nong kwtaleng ito khe nong o video naidi nini bagui belai swrungmung wngui mano hingke o jaga o dashboard o thangdi dashboard o thangya kunui iko o jaga estimate revenue bwsuk naidi hingkai o jaga nini $10 da kaka naidi o jaga eba yang ano phaiya kunui o jaga $10 kaka hingka kai norok apply khaimano apply khlaina rwngya wngui tongkhe norok ani description o WhatsApp number
Telegram channel ni link rok rijak tongo de Instagram ni norok takon follow khaya ko channel rok link khaya ko join khaya ko join khai pai di ingkai ayang pin norok kurunglai mano ingke address rok joto fill khai pai bekha fill khai pai ka hingka kaino nini o jaga kaisa o angko notification o kaisa angko phaiano jeta pin verification apply khaidi ba pin ni bagi apply khaidi hinui ingke aphurono nung apply o click khaya kanai a jaga o nini PAN card driving license tei voter ID card jeba kaisa ruinai aro document upload khlaidi upload khlaioi nai nang submit khai kan kaino 7 days ni bisingo nini pin nini post office o phainai a pin phaimani yagulo 6 digit nunga pin manano mamani yagulo hingka kai nunga bono nini o je Google AdSense ni account o phaiya kanai verified khlaidi norok rungye hingke ang nokno saka je norok ang kwrwnglai mano norok ani WhatsApp o norok ang bai contact khlai mano hingke tabuk bank account add khainani bank account add khaina bagi bo page norok nukmana how you get paid norok nukana oro manage payment method jeng thangonai thangka hingka kai o jaga o add payment method o click khaidi click khaika hingka kai ani to already khlaijak nokno phungna bagi se o jaga o nini bank account name sidi nini bank ni bumung sidi IFSC code sidi swift BIC code a abo mane tamon tangnang phunuknai plus o thangai swift code tangrom di SBI eba State Bank of India ni swift code bobo hai ang nangna tak phunuknai swift code o jaga nok nugi mankana ingke o swift code no sung runai bo swift code ingke nai di ko SBIN ingkai INBB 476 obo tiprani bagai obono no norok a jaga o redi bo jaga rwnai hingke hingke thajing ang nangno phunuk tongya de o jaga o chung fill khe rwnai State Bank ni hingkai Komini bank ni hingke bo abo haike nok search ma khlainai eba norok na janjani bank o thanginai norok sanai mano aboni yagulo hingke account number fill khaidi KYC account number fill khaidi kaham ke fill khaidi jeno mistake ngena tui aboni yagulo hingka jaga set primary method we save khai redi bas nini bank account add ngai thangka bank account add khaina bagi belai no klai bank account add khlaina hingka kai jepro nini pin verification paikha paimani yagulo hingke nung nini bank account add khlai mano ama haita genrok buji kana bobo haike je Google AdSense pin ni bagi chung apply bobo haike khlainai hingke norok nang oro jaga o ani mane khlaijak kwrui mane hingka kai nok nang tebo kaham ke bujok mahamo tamkhe ani already khlaijak amoni bagi nokno kaham ke phunuk maliya hingke tongmung no norok buji wngui tongkhe norok comment box no bai khula tongo aro ano comment khai singui mano asukno hambai।